Assalamu alaikum Camat. Bugün жақсы сауда oldu. Айбек Азаматтан 10 тоқты aldı. Бағасы $10.000 болды. Бландиннің тримой внучкалары. Өкмөргө береке берсин. Саптанга алганга насип этсин. 10 тоқтың акчасына Land Cruiser басма алмашылды. Ушул машинага обмен болду 10 токту. Toyota Land Cruiser 300. Азамат атасына подарка кылды бул машинаны. Машинаны көрүп койгон. 2023-жылкы. Өкмөргөн береке табыш болла. Алганга сатканга Алла Таалам берекесин берсин. Машинаны Айбек ойлор кут болду сага. Айбек машинаны берди, 10 токту берди. Buyurun efendim.